Guys, first time ang CSC एबा Common Services Center ni bisingtui district Tripura hino kono nugiman kana oyang yang jeta Prtc apply khemani iko Prtc apply khemani yu Prtc ni jeta acknowledgement number ngai naidi iko o number ngai ko permanent resident of Tripura certificate ngai ang mo apply kheka 30 tarik 11 माह 2024 mane hearing date ngkha apply khemani 15 tarik apply khayo ngai or data entry nei tongo hi or view nok nok phunukana itu form acknowledgement nok phunuk nai acknowledgement ngai iko obo ngka ngasuk nok phunuk liya bisingo ngai security ni bage authentication document or nil nok phunuk man kana forward khai ngai tunai jaga tam khai data entry khayo authenticate document request field entry field inquiry procedure field inquiry revenue inspector joto no forward khlai jakato forward ngai tabuk last ngai field inquiry DCM ni nok nugiman khana iko forwarded field inquiry reports iko tabuk nil o jaga under process ngai tong ngai angno no next time phunuk nai jeta boba haike mo app pur kum khate download boba haike khlai nai amor tei apply ba haike khlai amor ni video no nangkang ka next time already nai ngai obong khai district Tripura engtei apply khayo obo apply khaina bagai hingang kai tam document nang kai customer ni jeta khlainai o cherani birth certificate aadhaar card bufani Prtc citizenship tei ration card tei panchayat ni ROR tei graduate officer ni signature namnani competition form ni tong ajago ngai bobo hai form ang nongno phone bina bobo ngai ko download form ni nong man khana o jaga phaikan ngai ni ko bangma form tongo ngai ko permanent resident of Tripura form hi o jaga nong download khlai nai tak download ngai tongo hi tinta page tongo do iko একটা page দুইটা page ngai bo page ngai graduate officer ni signature nang go jaga bini signature te soi nango go o jaga ngai jeta guardian ni signature nango ngai o jaga ngai yang ngai signature tham impression ro khai jeta applicant je barok ni khlainai bini or document tam ri amrok fil khai nang ta jaga ro date of barok bung rok amhaike form fill up khaiya knoi mo form no bo submit ma khlaio amhaita asukna